ga ne napravimo. Prvi. Čekaj. Samo sekund. Postavila radijator na pod i onda ga odvrnuli čep. Čekaj. A je, prazan radijator. Evo ga čep. Dobro. Svaki ću posebno snimiti. Bila crnik. E pa da, nema i taj tamo treći isto ovako rupu unutra. Aha, isti. Pa onda ga moramo začepiti. Eto, to odvrno tako. Znamo pomeram kada malo tamo da... Ne može više. Može. Čekaj. Dobro. Mislim da samo taj del jedan, što sam skinuo. Koji? Taj zadnji što sam sad skinuo. Nešto. Sad ćemo. A ti si stavio taj navoj, na navoj teflon i tu traku, jel? Kako se zove ta traka? Kako zove, brate mi? Neću ti kažem. Ajde, dobro. I sad ćemo tu da zašrafimo. Imamo 2 čepa i jedan ozračnik i grejač sa redukcijom. Sad ćeš da vidiš šta radi. Sad ćeš doći tamo. Idi, odlazi tamo. To ide laganica, jel da? Jel da? Tako mi se bar čini. Koji ti je to broj ključa? 41. 41. Tara, odlazi tamo. Odlazi. Sad ćeš vidjeti. Dobro, sad ćeš vidjeti. Samo sebe.
Ajde. Igraj se. Redukcija. To samo će s unutrašnje strane, jel? Pa da, ni ne može spojiti. Neš na grijač to. Posle popravke 17 kamiona popravljamo jedan radijator. To jest ne popravljamo ga, nego ga osposobljavamo posle 20 godina, jel da? Nerada. Posle 20 godina nerada. A ovo je isto teflon traka, da? Da. Jedan sloj stavi, jel da? Da. Nemo čekaj, šta ćemo sad? To zavrćemo tamo gdje ide grejač, pošto grejač ide, ovo je redukcija. Redukcija ide ovdje i onda posle samo ugradimo grejač. Redukcija ugrađena. Sada, šta sad? Već ti meni mati. Čekaj. Evo, postavili smo radijator. Ovdje smo ugradili redukcioni prsten. Ovdje smo ostavili ovaj zatvarač, pošto je bilo nemoguće otvoriti ga. To jest odvrnuti ga. Ovdje ćemo sipati vodu. A ovdje smo isto zavrnuli čep. I postavili radijator. I pričvrstili nosač ovdje. I sad to izgleda ovako. Sad ćemo ugraditi grejač. I vidjet ćemo onda šta dalje. Idem ja. Evo, napunili smo vodu kroz ovo sa levkom. Uzeli smo flašu vode, napunili smo oko 20 litara vode. I sada stavljamo reduktor, još jedan. I ozračnik. Evo ga. Znači voda je negdje tu ovdje. To. Sad se uključi struja. Znači snimati uključenje. Snimati uključenje. Čekaj, stavi. Šta kažeš? Da, tu inako nema vode do tog dela, nešto malo da. Okej. Čekaj.
Možeš ti uključiti. Za čega je ovaj deo ovdje tamo? Za čega je onaj tamo deo, ono vidiš? Na grejaču. Da zavrtam. A šta radiš? Je uključen? Ajde. Zavrtene. I stavit ćemo na koji broj? Na šesticu, a? Može. Ili na peticu? Ajde na šesticu. Sedmica je najveći broj, ima šestica, petica. Ajde na peticu. I sad ćemo da testiramo kako ovaj radi. Wow.